Gikundi kia NTHUKI MBITHI kuma MERU ni kiumirite werune na kuorota MCAS bambunge ya kaunti ya MERU ni kiria bakuga kabarei kenda kuthamira kambini ya ngavana. Ni bakuongera na kuria MCAS bau kenda kumira werune na gwitikiria thina te ngavana endi nibo nibendekithite thirikari ya MERU ebunjwe na bachoke kithuranone kenda gutara atongeria baria bakabaguna. Unandi gali mono ni MCA betu ndo tukubarere kuthirwo kanene no chona na ngavana bado twira gwita kipo tukabera itukoyana ngo gitu yandu babethi paga twira ngo gichina ngavana twabari ngo gwitura barabara bado tukoria ngavana ngandi iyo tukuria kuma rojo tweja ri ngugira bwatwira china ngavana bwatunengera walai batu tunongi batu ja Gen Z na nandi atwamwa batu nandi tuija batu nandi twirwa mantuma twikirwa mantu kimenchu nontu mantu jija tuchanganyite nya batu twingwa batu na itwa muethira governor ethira meatu tikumenya no thuki tutumenya thiri ma MCA kana governor. How comes tumelia for those 2 years KWARIRIA is not doing any work na saa hii mnajitokeza ati mama koni sawa. Tumekata hiyo mambo na tumekata kabisa. Sisi kama majenzi kuwasalimia tutawasalimia na tumekata kabisa. It's either we impeach or dissolve. We are very ready to vote and vote again. Urichuria ne atongeria bakari batu athurire. No to atongeria batu athurire bari ukira na arua batwira ru. Bokira nde batwira ru. Muntu anyira kiu kiawe agokira agatwira ruru. Na ndi na arua toro echo MCA bejite ta story ya impeachment. Na arua MCA bange bakumara o bara batwira rwaria ro impeachment. Obara basainite rwaria ro impeachment bakumara kairi na aru after go pocket 2 million beja betwira na rwaria rwa dialogue.